Ediranda prezidentimiz Nurjaman kızımızı suat kaçken canımızda oldu. Mineki kızımızda bugün özgür şarapta, sırrın bilmegen şarapta uzatar yürürüz. Her bir ata kız uzatılanda ak patiya verir. Azul patiya kız uzatılan günü kabul olarak dedi. Bugün mine şaraptarı ake üçün yeni bir mühürman insan bu kız var. Kızımızda mine uzatar aldığında ki olanız benim kızımızdan gözünüzden şuremizden çıkan ak patiyamızı istiriz. Rahmet akesinin bergen ana patiyalarına Allah darganda kabul olsun. Endi mine kızımızda 9 ay 9 gün kursağında kötürüp jaktı alemge akelgen anasına sözler edilir. Bağrımda abayla dünyaya erdirdim. Basman gün düşse sayanan boldum. Baktı tülep tülörlü uykusuzluk verdim. Bugün hoşar aykılmanda kızımızda anacan gözünüzge jaslanıp verir. Marşan anacan. Neki bugün bebaye mine kızımızda şimdi uzatar ekerimiz kız bana bu ana ışın sırası var. Sırasını sence molasınız kocaman kızımızda kiyo balamızdan amanat ederden aldım. Kızımız benim kiyo balamızdan gözünüzün şuremizden çıkan ak bilerimizden bilirsiniz. Kızım Nurjaman baktı beni. Ben bir şarap okuyor, böyle olup gitsin. Çok iyi olan insan, hemşire baktı olaysa. Atadan kaldılar, bizim mücadele Rahmet anasının gözüne kelip atanan jasar bu albitte kumaş jasarına hiçbir anadan anasa demez. Öz prezidentin öz kollarına özgür janlar karşılıyor. Orada aşıklar orada. Жопу босап bırakın. Uzatmayın özünü resmin. Bolar eken ömrüm kanday, ata-anamın ümitini akla. Kerekesin kulatıp almay. Bir avam özünde kolasın kızım, ömürde bağırın solmasın kızım. Uzaklık barasan yüzgenin yanına, uşağın kanatını karamasın kızım. Neri bugün Nurjaman sana bağlılık bilen ata evine koşulası, bugünden başlar şimdine kariyer basılsın. Her bir şahraktan kız balan kamallar gelse, bu özge şahrakta kelin olur diye. Mine bugün ata-ananız sizge anlar, rayonumuzda çaynasından Grand restoranında sizge anlar ülke turları bir batırdır. Bu ata-ananın ak patiyasını alıp uzatlı her bir kız balasının armağanı. Bugün mine ata-anasızın armağanızda uğurlap atırgan eken endi bargan жерinde ata-ananın armağanı uğurlap sizin kolunuzda. Sonuçun ana sana kanday terbiye bergen bolsa, bargan şaharda sol terbiyana kısmetini göstergisi. Usulakta şirken sizde anamız kanatlığa kalktırmayı, dursunluğa şoktırmayı usul dereceye ergelir. Bugün mine kızımız uzaklardan aldım kiyo balamızda aytarımız. Nurjaman kızımızda ata-anası sizge amanat etudi. Sebebi kızımız ıslah kaşeken akesine süyenip jasap geldi. Anasına süyenip jasap geldi.
Bugün mine uslu kızdı sizge amanat eter ekenbiz. Uslu kızның көзінен жас ақтырмай, қоллап қуатлау енді сіздің қолыңызda. Қызымызды сұрап қажетен әкесіне сүйеніп жасаған болса, ендігі жағында барған шаңырақта uslu қызымызды қоллап қуатлап, сүйеніп жасаусы сіздің қолыңызda. Екеуіңіз міне бүгін тұрмыс атлы ұзақ жолға қадем тастар екенсіз, тұрмыстың ойлы қырлы соқпақларынан сүрінбей өту үшін екеуіңіз ауызбіршілікті болу. Сол ауызбіршілікті сақлау Нұржаман сіңген сіздің қолыңызда. Әрбір шаңырақта ер азаматтың орны ұлы болады. Барған шаңырақта қайын ата қайыненеңді сыйлаппын, ал онан соң өмірлік жолдасыңды сыйлайсың. Ата-анаңды қандай көріп, қандай сыйлаған болса, барған шаңырақта қайын ата қайыненеңді сондай сыйлайсың. Себебі бұнан барған соң ата-анаңды сағынасың. Сол сағынған кезінде қайын атаң әкемдей, қайыненең анаңдай мейірман болсын. Бүгін міне ата-анаңыз, туған туысқаларыңыз қолдарынан келгенінше сізге сауғаттарыңды беріп жатыр. Сол сауға салаларын күйеу балаңыз бен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланасыз. Ал күйеу бала сізге айтарым, сол шаңырақта өніп өсу, сол шаңырақтың ауызбіршілігі болуына себепкер енді сіз боласыз. Сіз өмірлік жолдасыңызды қандай сыйласаңыз, шаңырақта ауызбіршілік болады. Соның үшін қарындасыңды, апаларыңды қандай көретұғын болсаң, қызымызды да сондай көріп, қызымыздың көзінен жас ақтырмай, қоллап қуатлағайсыз деп қаламыз. Неге ендігі нәубет қызымызға арналған аужар қосығына беріледі. Аужар қосығы уақытында қызымыздың әжелері келіп, қызымыздың маңлайынан сүйеміз, соңынан ата-анасы, туған туысқандар, достары келіп, қызымызбен көрісіп, қызымызды күйеу баламызға өз қолдарымызбен аманат етіп тапсырамыз.
Rahmet.